Da gajing sukya ka bajur lor gajing thiet jaka sap-sap de kibor ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC hakathan umsiang. Nagaliang ka Confederation of Ribhoi People kalami siya kamat ban penpawa gajing persya ka bajur. Badawaru nag sarkar jela jang ka Meghalaya bakadi ban pensangya mardor kani gajing thiet jaka hakani kathan kabadi kathan kaput. Habakran baginaw patay kubor uba pateng mersing working president ka CORP. Ulito bagaseng kalami ban persya ajur ka jingtiat jaka sop-sop jong ka MIDC kabalakot jaka laispa akartam bat kador kelakot palat cispa klor tengka. Ha kabalakot no baga klamdan kanu gajing pentep ne klamdayo gajing menjor na kipat ba andrei lasdon keti tang daw kirang ba asnong bat usim. Ulito ru ba gajing phai khamat jong ka MIDC syakathan umsiang ban tiat jaka kadai tang hadian ba gajing tumu penkela ya jaka jong ka Soil and Water Conservation bernihat jaka bu yagi karkhana nek industrial park bernihat kam chumlo orlong. Hading gajing persya nang kipat ba nong snong jong ka kathan na gajing sier yo gajing nang bun ki karkhana kasenang kata shosho ya kal air kamtam kathan bernihat. Uba mersing ulito ru ba gajing don jaki karkhana bernihat bat umyam kam syamla ajing mentoy gi trai muluk. Mereka kentiu pun ban yaki beri kebenabar kejela bat ke ai kebagan kathan kayo apat kedai tang gajing jaklia bat ke jingrung kertep ki beri kebenabar. Kumta kaseng kan yang persya bat halor kani kajing tiat jaka ke MIDC ho umsiang bat syen kaseng kan sesai pat ba ka kaipot bagan yo penseleng ba ka RTI ba la IT sya kabor ke MIDC. Kaseng kala dawa jurru na kesorkar jela bagadi mentuklar bat pensangnya no kajing tiat jaka sop-sop da ke MIDC ho umsiang bat lara kesorkar sengap jar kaseng kam ban se ban mi madan da ke penlong ya kajing yaki ke bajur. Katkum kajing yo jitip jo kaseng baka MIDC menta ka lek bentit ya ke jaka sete sepo area umsiang kaba lais pa akan hakador kaba sispa kelur kata kadai jitip lingba kaseng. Dilaglang do kaseng ni penpau ya kajing persya kabaju hakbaidai bat kene kajing tit jaka jong ka MIDC sate sapo umsiang kabadai ka border area kaba markhap bat asam kene ka butu jong kene ka MIDC men kene ka lamut ben simlo kene jaka ko berni hendak paiba kia persya kam semlala tinggal i kelawat jaka kelen Hari mendapat ke penbit ikut beriu sate sapo umsiang kibadai ginong gendong kibom tip kai kita ke MIDC. Dena kalian kaseng hadin bagilayo ya kane ke kubor baka MIDC kalau dep pentit. Urang basnong usim kila dep ai kita ke NOC. Dingi kuat makan sai sagini gereng basnong bat sagis im kibala ai ke NOC. Kelam ke tip jong pat ba sya ke MIDC ngida penpau na kalian jong kaseng ba kumlo pila aban ai ke NOC klem kajing tip jong upat ba bat kane kadai kawai na kajing bom sunyau ya kipat ba nong snong jong ka area umsiang tanah kadau ba kiyo jing mentoy maki kemud kin ai bi ke NOC tekane ngilai ba goborni kadai kawai na kijaka kiba jabok tam hami pai habarok keliang kamtam akal el kaba ngiring mensim tingi ba kadai umsiang kadai kabanang khut hakabedai baka jinglong jiman jo kamarian tingina kerpat ya kipat ba nong songsilong kibahap sega tu area horkit hordan bakim dei balailat ya kade ke jingwan jong ka MIDC hang te hapo umsiang nomar ngila inuksa baka borni kade gawai kabalai onam haka perthai bro gawai hato kinong umsiang lane ki area ki basa tu kuwa ba kanlong kum kata kade ke khubor banagaleng ko kaseng nginian ya kaban persya horkit hordang halor kini ki kamtu jong ka MIDC kajing yo khubor jongi te sate gede gi jika jong garat tambah adu mentang ngidawat kajing tip kaladon ka RTI ka ba ngingla ai sapo MIDC hendang nyimpan yo ke jubab te ya ki jingsai insai hadin bangin yo ya kadu ke jubab lengba ka RTI namar katkum kajing yo jingtip ka jongi te gede gi jika garat namar lahap anai yo si no siu